Soweto ebutsotsini hayi khona somdala wena nisho kanjalo sengihrode awuthi ngeke lezinto but uyakhohlwa ukuthi uhamba nemimoya uhamba nenyembezi uhamba negazi leli lakuthela etekini amateki wakho aba negazi uhamba nazo ukhula nazo kuba nenkinga gcina sewudla ifish njengoba umngane wami uMalema bekasho gcina sekudliwa ifish yini umama ngiyakutshela ibhadi leliyana noma nine insurance ngeke ibhadale ngeke izosokolisa ngento encane bathi hayi last month anibhadalanga banisokolisa ama-insurance ama-funeral cover anisokolise nize niqela abantu wena lokhu uyajabula abo-boyfriend wakho babamba inkunzi ngiyazi besihamba nabocheri bayijabulela lento esiyenzayo bayiphuza le mali bayidla le mali kanti badla kube ngathandaza thandaza ntwana ungahambi uyothathela umuntu izinto zakhe qondule wamthathele umuntu izinto zakhe yekubutsotsi ntwana thank you bafethu. Welcome, ladies and gentlemen, South Africans, and the whole world. This is Uppercut Podcast, where you get into the ring, but your opinion might not make it out because you're reigning, defending, undisputed #1 educational speaker in the whole world. Appa is your host with the most. Thank you very much, bafethu. Siyazibongela bafethu. Sesigibele 2,000 subscribers. That's a milestone for us, bafethu. I must say it. Thank you very much, siyazibongela. I appreciate that a lot. Siyazibongela. Ngizoqala ngokuthi futhi sibonge kubantu ababukela ama-video wethu. Sibonge kubantu abasubscribile. Sithi kuwo ongaka-subscribe, cela usubscribe mfowethu. Siyazicelela nje ukuthi i-platform yethu ikhule. Because isebenzela wonke umuntu le. Black, white, pink, orange, blue, every color. Because since sesis-identify ngama-colors singabantu, which I don't like. We as people, as human beings, we don't have to identify ourselves with color bafethu. No. Are we identifying the brains? Re hodisaneng re phedisaneng uyangithola so ngizothanda ukusho ukuthi nali legama eSoweto ebutsotsini hayi khona I don't know wena ucabangani but ngihlangane nentwana yesikolo hence I'm saying this ngihlangane nentwana yesikolo angathi uyabona mabayenza imatric bayaqala manje bathenga ama-top lawa abhalwe ini uyabo. Yeah, lo yena in particular ubhale ebutsotsini wathe Soweto emuva la ubhale ebutsotsini ngibonile leyo tracksuit bafethu yomntana wesikolo so ngifuna laba bathi eSoweto kusebutsotsini bangi-explainele kahle ukuthi basho ukuthini because you can't say eSoweto kusebutsotsini wena eSoweto kuphuma ama-great leaders of this country abantu abashintshele le country ukuthi ibe mnandi namhlanje hence ubona everyone ozala abantu abayenza le country kanjalo hayi bafethu akusikusebutsotsini eSoweto. That is the biggest township in the whole world, the biggest township in Africa, the biggest township in South Africa. So ngiyazi yapraiswa iSoweto ngendlela zonke bafethu
yabona abantu abazalelwe khona amasowethene ngiyazi siyayipraise but akusukusebutsotsi laphayana ubutsotsi kuba ngathi manje buqale laphayana ngithanda i-out yami uTony Montana Danke Soweto ebukhosini. Liyawuthi yebo uTony Montana athi kusebukhosini eSoweto understand leyo nto leyo yabo eRoyal Township se-Royal laphayana kusho ukuthi lo muntu lo ya understand ukuthi ubeka iSoweto kuphi and ubhekisa iSoweto kuphi ku-positivity bafethu ebukhosini ntwana zami hayi ebutsotsini even nobutsotsi obukhulu la eSouth Africa abazange bwenzakala eSoweto never abazange bwenzakala eSoweto. It's just that abantu abahlala eSoweto bathandana ngalendlela yokuthi bathandane eSoweto ngalendlela yokuthi bayibeka phezulu bakhuluma ngeSoweto yabona and iphambi kwedorobha elikhulu obvious eSoweto and eSoweto kuphuma ama-politicians ala eSouth Africa ayajika iSouth Africa uyabazi uMandela namagenge yabo so ngicela le ukuthi eSoweto ebutsotsini bafethu angeke cabanga intwana encane explain le gama elithi ebutsotsini maybe in your context maybe ngalendlela engayi-understand ngayo mhlawumbe intwana encane understand ukuthi i-positivity ebutsotsini ungayiphendula kanjani ukuthi kube i-positivity what is ubutsotsi A negative thing. what if ubutsotsi negative so bafethu that is why namhlanje ngizokhuluma ngalaba ababamba inkunzi people who are mugging people who make a living who make money ukuthi abantu balimale bafethu ubamba inkunzi akuyicabanga leyo nto umuntu angayisimplify athi hey lo muntu lona bekanemali eningi so sine tip off yokuthi lo muntu uphethe 100,000 yestokfela somthathela yeke imali this time because mababamba inkonzi akitheltenyane la most of the time bo 70 rand bo 250 bo 500 rand wena uthathela umuntu leyo mali yazi kwenzakalani la emhlabeni kunabantu abathi bona abaseshwa awunonka tšhelete pokotong ya mthong ona le batho ba jwalo ona le batho ba lwanelang hore a lwanele tšhelete o lwanela hore ntloeleng ke vae ene wa lwana motho le yena o hana le kenya di matsoho pokotong ya hae o ya ala lo muntu naye o ya alwa too much uthi ngeke but ke impi yakhe nayo uzoyibona ukuthi ulwele ukuhamba enenena anifuna hambe before nithatha lento enithathayo kunabantu abathukile bafethu abazoma nje stand still ene abanye abotsotsi amagwala wena uzobona ukuthi lo umile lo akalwe lo uzomgwaza ngoba udakiwe nibamba inkunzi manidakiwe machance nidakiwe lo muntu lo uzowala umgwazi uthelwe igazi lalo muntu nalo lwayo lo kunabantu abangakubamba la angeke usaphuma wena ene nizolwela ukuthi haye kumaqala nizogwaza lo muntu nizolumaza lo muntu nizothelwa igazi nizokhipha igazi la into enkulu la bafethu nifakela nabantu basemakwenu omama benu bheka isichitho senkunzi da nizisa abantu ubuhlungu you must know that ene abantu bayathakatha mabamoshela but into engiyengayibona laba enizoshama hisbrak nilokune shama house breaking nithatha izinto zabo most not bonke bathembe ama insurance bayahamba bayoclaim insurance and then they are good they get some kind of a closure you know but kunabantu enithi man enkonzeni laphayana bafethu man babamba inkonzi to mark people isichitho fana labo bantu uthakathwa inyembezi before aya enyangeni
uthakathwa inyembezi kuqala mfana mawubamba inkonzi inhliziyo yalomuntu ibabhlungu kakhulu ukhala ngakusasa cabanga wena umlimazile uvuke ICU makazoqabanga lento inhliziyo yakhe ibabhlungu lo muntu mfana wasemzini inyembezi zakhe ziyayehla ene iqiniso mabathi inyembezi zomuntu ozubhlungu azwele phansi so that is why ngithi isichitho somuntu obamba inkonzi hlala wazi ukuthi nabakini basibambile umama wakho sekanesichitho ubaba wakho sekanesichitho usisi wakho sekanesichitho icheri yakho senesichitho I've been there, I've done that. Ngizubhlungu bafethu ngicela niphume entweni zenkonzi because noma somdala uthi uyashada into zakho ngeke zilunge mfana ngeke zilunge uzothi ushadile uthi uzama ukuvusa ifamily wena somdala angathi uyiyekile inkonzi somdala wena nisho kanjalo sengihrode awuthi ngeke lezinto but uyakhohlwa ukuthi uhamba nemimoya uhamba nenyembezi uhamba negazi leli lakuthele etekini amateki wakho abanegazi uhamba nazo ukhula nazo asikasolwa mfana semzini uzothi uzama ukubuild ifamily manje yes usenkingeni ifamily yakho izoba nebhadi ngeke zilunge izinto zakho zoya le nale umfazi wakho uzokubophisa for into othi wena uyazi hlala ngabantu kanti uhamba nesichitho ngeke uthole isipane right wena uzospana 1 year 2 years abafazi bazodlala ngawe angathi uhamba nesichitho mfana semzini uhamba nesichitho ushayela abantu bakini mfana nesichitho leso sakho and abantu ababanjwe inkonzi most yabo according to my data yibo abaya kugobela athi hayi lo ngiyamloya lo ngona ngisebenze ngimloye lo bazokushaya umuntu uyasebenza mfana bakushaya impilo yakho yonke sekuphi namhlanje inkonzi but ke ngicela niphume lapho ungishoyo bafethu experience yami mina manje ngicela ukuyilahlela kubafana bethu nani bosisi nani bomama othi umntana uyaziphandela bayamsukela ngoba ukuthengela ukudla hlalo wazi wena ukuthi yazi kanjani uwamukela ibhadi endlini that is why abomama babantu ababamba inkonzi mabashona kuba nenkinga gcina sewudla ifish njengoba umngane wami umalema bekasho gcina sekudliwa ifish yini umama ngiyakutshela ibhadi leliyana noma nine insurance ngeke ibhadale ngeke izosokolisa ngento encane bathi hayi last month anibhadalanga banisokolisa ama insurance ama funeral cover anisokolise nize niqela abantu niloko ninamaphepha ama insurance ibhadi lenkonzi mfana semzini ngiyanicela bazali nawe baby mama oloko uthi husband yami ubaby daddy uyaphanda hayi wena ubaby daddy wakho sazofa basazomshisa abantu usazohamba ejele akushiye nalomntwana yes akushiya yenze lo mntwana ibirthday ye 35,000 ana 9 months umntana angayiboni nokuyibona ahamba ejele or afe or aqhwale abe cripple bese kwenzakalana ngomntana akho sekakhula abamba mama 8 years 9 years sabe nokumbonisa ithombe ze-birthday ngoba uzonithuka abantwana abanye manje bathuka abazali sebasemathuneni in the grave bayazi sibathukele enhliziyweni abazali bethu raba roaka ka dipelong batswadi ba rona I'm telling you that's the truth bafethu ngiyanicela ntwana zami yekela inkonzi i-out yakho mayibamba inkonzi mangaba ukabi nomntwana naye makutsotsi ngoba ngeke wazi ukuthi makutsotsi uzobamba inkonzi or uzotshontsha imoto uzoloka kushaya abo clevanyana laba wena mlahle lahla itsotsi ngenzele itsotsi umntwana because abantu abanabotsotsi nabantwana namhlanje bayasola abanye imali yabo ephelela ejele ayobhesuka makumele ekhulisa umntwana makumele ehambise umntwana esikolweni uzophuma
uzophuma inombolo semdakiwe lo nebhadi ungakhohlwa nihamba nebhadi uzophuma ngeke impilo ibe khona sisi ngeke sisi ngenxa yezinto umuntu azenzile ubaba walomntwana wakho uhamba nesichitho engeke sisuke kuye esingasuki easy isichitho enye into ubulala umuntu but ke nimbulala kanjani not on the spot umuntu uyahamba uyesibhedlela uyofela esibhedlela anazi nina nibambe nje inkunzi right yeah nibambe nje inkunzi nahamba nayo phoza naphuzisa abantwana niloko niphuzisa labo cherry nabo abangamameli abazali imali yegazi imali enebhadi nabo bangenwa ibhadi ujola notsotsi ungenwa ibhadi yangithola ayikho enye into bafethu ayikho enye into ukubulala kuhamba nawe nimbulele awazi yazi mababa inkosi kuhlungu nokubulala umuntu ongazi intwana yami yekela ukuzibamba ngale bhati uzothatha 70 rand uzithelele ibhati lempilo yakho yonke kala kopha bafethu ake lihloleng wafana bakhe ngibula ntwe ke tsebang ngibula ntwe ke tsebang memoya dikeledi pelo ebuhloko le modimo ka boyena o tlo attack mfana semzeni unfortunately o attack le ba associated lwena ngeke impilo yakho be right ngeke bayazi nalabo abangakhulumi asibazenze abo baby date endlini akakhulumi ukuthi yena bekabamba inkonzi in ulokwathi amadlozi ublame amadlozi namhlanje ublame amadlozi ilezi zinto zenzile uyazi mfana semzeni khuza intwana zakho asikhuzeni intwana sisizaneni la I'm not the better one bafethu but iqiniso kumele liphume asingatheli ama families wethu neintwana zethu ngebhadi lokubamba inkonzo omncane intwana yami uzokhula uzofuna ukwenza ifamily wena uzofuna ukuba nefamily intwana yami sisters uzofuna ukuba nomndeni wena lokho uyajabula abo boyfriend wakho babamba inkonzo ngiyazi besihamba nabo cherry bayijabulela lento esiyenzayo bayiphuza le mali bayidla le mali kanti badla ibhadi straight just imagine not poison. Poison is something else and then uyithele kudleni yabo but manje le poison straight literally go udla poison imali yegazi imali yenyembezi imali yomuntu okhalayo kubhlungu kubanje inkonzi ukuthathela into yakho esebenzele kanzima kubhlungu bafethu kubhlungu kakhulu so asingazitheli ibhadi intwana zami ngikhuluma nani namhlanje niyazazi nibambe inkonzi bafethu mase ngidakiwe la ebusuku nethi balahlile umbhekile athenga utshwala etavern ungamoshi impilo yakho ngaleyo nto intwana yami encane that is not a future uzithela ngebhadi ngeke ube nakwakho wena ngeke ube nomndeni uzoloko blame amadlozi ublame uNkulunkulu accuse kunjani namhlanje kimi ngitshela ngami ntwana yami ngifuna ukuyihambisa ingana petrol le moto yempilo namhlanje ngiyahambisa ingana petrol kwenzeni I'm not telling you about someone here ngitshela ngami yekela inkonzi ntwana yami yekela ubutsotsi ntwana yami yekela ukudelela ntwana yami yekela abangane abanganangqondo myeke mtshele ukuthi ntwana le uyihamba uyi-1 not with me noma unganabazali ntwana yami sibambe baningi bazibambile they have made it today ngiyasola ngikhalela bona mina benginabazali ntwana yami benginabazali khona abaphumelele banganabazali ngiyabakhalela namhlanje ngithi salute kubo but ke mina nje into engiyenza namhlanje bafethu angifuni nihambe impilo engihambile ngiyacela ningamantombazane ningabafana bafethu asikhuzeni lentwana ifuture ibe right iqala emafamily nina nenhlanhla ninamafamily ahamba kahle cela ungayenza amafavor anganangqondo fundisa umntana wakho
umkhethele ukuthi amamele ini. Umntwana uyamkhethela abangani, izinto azibamelayo, izinto azikhulumayo, indlela ahambayo, the way ahamba ngakhona. Ngiyamcela bafethu, asiyekene ukublame i-past. Let's cut the chain. Angeke ngisakude today. Ingenza ngibe sad kakhulu bafethu, yabo, because omunye umuntu angangidelela athi hawu apha khona into angayazi, but ethi ngitshele ngiyazi ukudlula wena lento engikhuluma ngayo manje. Ngiyazi ukudlula wena, akekho ongangitshela. Uzohamba nezinyembezi ntwana yami, ungalengi uyenze le. Mangabe uyayenza yeke, stop it right now. Yeke inkunzi manje, yeke ubutsotsi manje, to avoid self-curse. Mangabe ufuna uku-avoida i-self-curse, siloko sithi kunama-generational curse. Yes, ikhona, I agree, because ngibambile inkunzi. Abantwana bami why ngibheke ukuthi bona bazophila kangcono ekubeni mina ngiphilisa abantu kabi. Why ngizocabanga lo doda? Mina ngithi nje khathi chain, thandaza ntwana yami makwenzeka. Kube ngayazi earlier this thing, kube ngathandaza. Thandaza ntwana, ungahambi uyothathela umuntu izinto zakhe. Don't do that. Ngamthathele umuntu izinto zakhe, yekubutsotsi ntwana. Thank you bafethu. Subscribe. What more can I say? My brother, do you have something to say on what I said? Yeah, I do actually. Yeah. Well, what I want to say is best encapsulated, can be best captured through the song. You probably know the song. Yeah. If you know it, sing along, please. Remind me, my brother. I was just taken by emotions. I don't know it, my brother, but is it? Abayizwile bafethu nizwile ke le ngoma, tanko.